Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Assalamu alaikum ümmattu cemaat. Ümmattu Kırgız elim. Şol bizim meşitke biraz karajat gerek bolup jattile. Şol жерге hujra salıp atkanbız. Şol жердин dualını anan üstünkü çatırına biraz tiyin gerek bolup jatat. Şunu kayrımdı elden surayбыз. Жардам berip koysanızlar şu hujrabız bitip olsa kışında şu meçitin içi soğurak bolup atırı. Novrozu yıldan yılga kışta karay soğukka karay jılıp atat. Şunu bitirip alsak jılıp bolat ele. Allah'ın razılığı için jardam berip koyuңuzlar. Sıranız. Jana men şu Umam meçitin imamı olamun. Jardam beriңiздерди surayбыз Allah Taala'nın razılığı için. Assalamu alaikum. Біздің хужрабыздың немесі размері 11-ге 6. Біздің адресіміз Талас облыс, Манас районы, Покровка айылы. Мен ушул мешіттің соққысы болом. Дағы досы да ошо елден суранабыз, Алланын ыраазылыгы үчүн. Жакшы адамдар болсо, сол издеген адамдар болсо, жардам берип коюңуздар. Алла ыраазы болсун. Amin.